Kumulay pivero ki propajor ki berjusan ban sengap ki video hak di channel. Dari hakasin kebesan ke Real Madrid kelajab ya ke Super Cup hadin berkala rem ya ke Eintracht Frankfurt daat lan gol. Ya ki gol jang ke Real Madrid la thep mengkong daw David Alba dang hakim nit ke balai penyau ya ke bol ke pembo daw Casemiro. Kat baka gol kubar ke lawan hakala kubar ke bala thep daw Karim Benzema hakim nit ban ribusan ya ke bol ke bala pembo daw UVNJR. Dah kan ni jing job ke Real Madrid kelajab Sansen nagi pratli jing lekai hak Super Cup. Kawan minta hak kedan kubar ya kedan keban kong tangbat hida ke Barcelona ke job Sansen nagi kendai li jing lekai. Kat bayar kedan ke balai labat dah ke Milan ke job Sansen nagi nyau li jing lekai. Ke jing lekai ke banwan nak bentar ke Real Madrid kan ikut besar ya ke Almeria hak lumpung jang ke La Liga kebahab ke katsan break bat ke dairo ke step yang kesengin kong. Haba pais ke waipat ke kubor kurang lekai bepau ke Chile Alexis Sanchez lami nan klub Inter Milan ban penyeso sya ke Marseille ban yelekai ha ke Ligue 1. Kumban chupen ke mau ke Marseille dai babat ak dan ke baat ha ke min kai point ha ke semai baladap kan ya ladro ban yakun ha ke UEFA Champions League. Kuman jepun kan mau so Alexis Sanchez dari orang lekai baju pau ha ke Barcelona Arsenal ban Manchester United shua ba onlay takalon ke Inter Milan house name Arajar kat kendai Arajar Arpel ban menta uni lekai ban ha ke Ligue 1 ban yakun Persia ya ke klub baklan bor bom ke PSG. Haba pai chal new rang lekai ha ke semoy jong snam Arajar Arpel Arajar Arpway ke Inter Milan playera ya ke lado jong ke Serie A bat kum jero ha ke semoy badang sudap jong snam Arajar Arpway Arajar Arpuar kelabat ha ke dan ke bar. Henry haba pai chal new rang lekai ndala ban lekai ba dak ba thep tang san kol ki arnya tuli ki ching lekai ba min madan. Kum jero thep tang shikol ha ke Champions League kin tuli ki ching lekai. Terpelak tangkini yang si kendok pada aku video kumulai shibona.